Hamma adamning qo'li duoda tursa, bu o'zi qo'lini duoga ochmay, bu menga qalab bir kuldi ya deb eliq malikaning shunda qolishi, podshohning qizi Malika Xubanninki ikki qo'shog'imizning o'tirdim zarrachi تجلي يا رئيسا وما تجلي بيش موسى وما رسول الله قل باركين الله علينا خنجرين رسول الله قل يا باركين علينا خنجرين Allah tedebbi daraley Allah kalenderine Hudayım eylese parmağım Maile ettin baş götürgün de